Odinga auma igongona-inĩ rĩa mathiko ma mũndũ ũrĩa woragirwo hĩndĩ ya ngahĩha iria ciacũngĩrĩirie gũikio ngono kwa mũmbunge wa Malindi Aisha Jumwa mwena wa Kilifi, kũrĩa mũrirũkia wa bendera ya kĩama kĩa ODM erĩga kũhotana gĩturwa kĩa MCA wa Ganda na ndereti ya BBI ĩrĩa ĩrĩ tũnua-inĩ twa aingĩ ndĩ na mwĩthema. Hiyo team ijapatia huru na mimi ile ripoti yao, lakini wale wengine tayari wameanza kuzunguka nchi kusema hatutaki, tutapinga. Wewe hata hujui, hujasoma, hujaiona, wapinga nini? Atongoria ya ODM rĩu makĩũria ateti mahorere meterere riboti ĩyo ĩrekererio mũingĩ-inĩ nĩgetha kuma hau bũrũri wambĩke kũmĩcirĩra. Tulie, ripoti itakuja na tutapewa hiyo ripoti, kishapewa tutachapisha ili wananchi wote wasome wajue. Kama wapwani tulizungumza na kwa uchungu yale ambao tunataka sisi yapatiwe kipaumbele ndani ya ripoti ya BBI. We spoke our hearts out. Nataka niwaambie wapwani tusubiri. Na ona gũtuĩka mũgambo woyagwo na ũngĩ, ũyũ ũndũ amũkĩrĩtio nĩ atongoria a Nyamira, kũrĩa mũnini wa President William Ruto atinda marĩ na atongoria angĩ, na ona gũtuĩka we ndanahutia cia BBI arĩa mauma nake matinarĩa marĩgu kũmĩmota ndoro. Time has reached where the people of this country must have a say in what is going to happen for themselves. Ikifika kama itakuwa na faida tutaitupilia mbali. Kama BBI kazi yake ni kutuambia vile president anachaguliwa kule bungeni, vile sijui tutaketi chini watu watano tuseme nani rais, sisi hatutakubali. They have revised our budget kuja chini. That means our budget was not realistic. Halafu waanze kusema tena BBI. Hii Nyamira itabadilishwa tukiwajengea barabara, tukiunganisha stima, tukiweka maji. Aruna ao atumia atongoria gĩkundi kĩa Inua Mama nao mũrũri wao wa kũregana na BBI ona matoi mendekithia mayo ũraiguĩkĩra kaunti-inĩ cia Marsabit na Isiolo. Ile kamati sijui niite kamati ya roho mbaya, roho chafu, kamati ya roho chafu ambayo waliketi wanafikiria ati sisi wa Kenya ni wajinga. Hatutakubali BBI report kama hiyo haitaleta maji kwa wakina mama. Sisi tunataka kuongeza vyeo kweli. Hatirĩ nganja njata nĩtharĩtio na omwahu nĩwĩgetete kũnyita mbaru kana kũregana na BBI na mendekithia mayo. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.